Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya malunatun malunun ma fiha illa man kana lillahi ta'ala. Sadaqallahu ladhim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rokobusi makwero tiwingerangi ya wattuku anak-anak. Ya kubusi riulu pak na tomillau mak biri jama panno je dahulu ko sadir masih. Dahulu kami ya taddu lat masih. Kun ruji to mala taddu. Ya, koko tayang kamu taddu na taye di de. Engka say balu tapi di sekar siempas si pay balu na puad din melitaddu. Labay dahulu kaya engka si pak buku jomo. Jadi kupure mampu cuma teriolo na para kaya rupa dokolalan na sana bisay na royah kalam mo pede aman. Alhamdulillah makukuwe ang kanaya sa taddo aman. Sinina sa sumalabik ko kadire narima ko na naro si tinajami mangi si mata sukuru. Sukuru na sabak tungat-tungan. Papuji na sabak papuji si mata gau apalayolo de sidori pong Allah Subhanahu wa taala gangkan na insyaallah tulina tuntungi na sabah hidayana gangkan na insyaallah pede lo aswani pede mawi inadai penada pililetan tu mangolo ri pong Allah Subhanahu wa taala tapi insyaallah wirikada mula-mula wading iruntu pole ri malaika iya konada pilileta yakrahul mauta wa ana akrahu masa atahu i atanna pong Allah taala haja na makadokado melono ya dina pasiruntu ko pong Allah Subhanahu wa taala malada mo kita urang sangadina iya mo upunin na wa madicing iya na iya kataye na dina paja tu si paringerang wa zakir fa inna zikra. Ya, irosi paringerangi malada make guna risisena tau matapat tu. Unro malada tana poji pong Allah Subhanahu wa taala. Unro malada tana nanangi kamana ni rupana sabab pasabarangi na wading irulungan atanangi tur libo na ya tanai. Atanangi na kumate ki asana sanangi mundin amati. As-salatu miftahu kulli khair. As-salatu kafaratun bima bainahunnal kabair. Iro sampajangi palolona dosa ri pallawaganna sampajangi mundrina salama dosa battoh ini diri. Ya. Nah kita orang ipong Allah Ta'ala kotako angka dosa tabattoh soal sampajangi pallawaganna salama dosa battoh ini diri. Gangkana sakasi pasirak kasumbangan. Ya ada hulul jannati bi khairi hisab situngat-tungan tu pasirik kai sumbangan isaka itu termasuk pasabarang nawaddi mutam ki surga tanpa hisab dengan syarat kumakanja sempaca. Nah kita orang mopi pong Allah Subhanahu wa taala romelot parmadeceng wal hajjal mabarul laisa lahu jazaa ilal jannah naya tau pures
Sapi bau tulai digana wala keng sangadina suruh pamasina po. Nakita orang mobi po nga Allah Ta'ala di kamaha na suku hajita maka napaturungan isi diulang pangulun na sinin na ulang iya naritu ular ramalang untuk capuriwi patat ding sinin na wat dinge nasabari na maiga pakutana iruntuk na kumatiki. Man shoma ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min zambi. Ya, nigi pakai guna na sa tunrungan tungangan ular ramalan. Sinin na atas salan ma sinin na. Ya, dina kada saisana ma taqaddam min zambi sinin na dosana ya dampang ngipun dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin. Ya. Dengan cara sinin na pakasuyan na perintangi po ng Allah Ta'ala ya kuragaywi na suku-suku bati tapasilin na rin. Sebab itu pakasuyan mak termasuk tanang-tanang akhirat. Ya. Ya kumelo ki pakanjaki tanang-tanang akhirat ta ala ki caming ko tanang-tanang lino. Ya. Ya tu ko tanang-tanang lino pa pamanya asi tanang iya ko nadapi ni waktu nasi icomo si aja tak kerahai mau ada ni icomo mak buat tu ai madu ko tu ya irita inandrilla isampro aja tak kerah mau tu lah itu mandre aja na pada sampro ko tiak ko makumati apa hatta ya. Irita na kacak-kacak balawe paci-paci ngipitawun nai baja-baja ku takon kasarian takar mutu balawe metu tu. Ha iya na pahang maka kalalang dan na de pedi muhuni balawe pedi mengaru jadi gapi mengaru ani uno. Ni. Galkanna mak bija balawe. Padahal wingar ariolo SMP mopi ni pangarai kirim pamanang lo mak balawe pak sarang watwiro pamula na SD latu SMA. Talu tahun de nang kana kacai balawo asente mubak man dipahang mak di mundi dan de ia muating balawo na pandra sa kondo o di sakar ke si mala pahang iro nani nurami mengagamate uno makasolang ya, inilah maka primitif memang kode nak kasolang ya silna masabi kadere non ridongi mak bani loki palut-lutu ko labu si aja nak bani ku tu aja takra tawana memang mei tudungi nah ini terjadi Pak kekoro ilautang makoro pahan magaluri koro watana kiburu mundir masih taupi dijega dijana milo chau si sanna mata sa asewe digaga pangoto milo jamina sai rogi giji kwa tu le jama puli nasa cili-ciling na wiri-wirin namha gangkana lo sapa pasampak na bagai dua maniero gagero dan sikok me memer dali dijin micau ya makotoro tanang-tanang akhirat yo ko makanja ni sampajata pakanja-kanja ki pasukku ni sebab sampajasuna ya bilu balui ni sebab baca-baca Quran sikri ya serikoma itu dimakanja as-sidaqah as-sumbah tu pasidaqah pa aga 5 kegunaan tu pasiban nomor sedi tasiduhum fi amwalihim yaitu tahu timas sumbang yang masidaqah itu orang peran mak barakah itu monroy barakah ya yang kedua dawa ulil maridi yakung kata tu di masyarakat pina dina makan aja gadali na dimo peritan kasukurukan gangkana ya to maka dia to mesike ya maka dena barahkan sebab dena kada su jadi ia roe karang itu monroe okoro ipasoro nama bomna apa dia jana kana cili-cili ya nomor 3 yarfa'ullahu anhum balah patulak balas hitungan itu sumbang kumsigi kung katau pari iwiri-wiringi kato dia tahu kemana mau dia miro na 7 mati tahu pari masak dito apalagi si tudangan ini masalahnya nah yang kedua
Ya dah hululan janta bi gairi hisab. Ya, kumakanjak mana ni papasukuna ya yobi kita masuruh ke pamasena pongalatar kana degaga pakutana iruntu. Ya. Irupos. Namun ya kuiruntu ni roba kadawi ya papasukune. Aganna si belo ballona iare gabarakan. Baca Quran ini termasuk syafaat kami namatan reseremoni na po Allah Ta'ala tapi degaga mudarat na baca Quran ini kumatengang ngiyak pedatokan a Quran ini napata baca to di ukuti mundri degaga mudarat na bahkan na taggo ki malaika idi miting kanini yan riasang ipasilapoy decingi gangkana makalele di Cina pedato detto nagatapahan baca Quran detto na jaga mudarat. Nah. Baca Quran ipahat to pa. Maka iya ko to mengaji si kanja-kanja na ibaca pa to. Mega wita to mengaji ko ina lalu kita idaku Maria wakatal guna patam mamatu ya. Apa dia na salah tu. Iya ko pakita mo may lalu ngay de na may salah pa isang permate makwento lisu si lalu pa jallo makko de na kwaro na ko de cing siapa ibaca. Pikui bete ibaca as-salakirumiti muina lillah. Ya. Para ketu masa baca sunat tu Pak. Ya. Ibaca apa tu? Dia nawat ditutaka beri bawa napa maki mutimu pada to manawa. As-salatu di zikri ia sampajange paringarang kedo ada-ada. Ya. Makanya sih nama sabi kedere justru al-imanu urianu. Ya, ia kota pamita bolai de panasuku walibasu takwa. Pasuku de sebab sipa amita urat tungatungan. Wa samaratul ilmi. Panasa ina sebab parisan paring kadingan. Alhamdulillah. Letu Yesus pa ipah kiguna mana mo pa. Paring kalingat tamakanja mana mo paning kalinga bicara-bicara madicing pak kita ta nisa mo pa may tano makanja-kanja ipahat ta nisa pasilengan madicing di naman itu termasuk si disukulka ya pa itu termasuk maladeh kita orang kutili irita ni temate tutilona lona ki buru di mo panang kairita ni tajang alibi mati. Ya. Tulirita ni kejadian arjasuan akuasana pong Allah Subhanahu wa taala. Tuli semua pirita di kuasa. Ya. Makanya napaturungi pong Allah Subhanahu wa taala perintah na puasa. Tu mari surati permalatu ya wacarmang. Gampalada ipahang. Pikui cara pahang maka iyo pong Allah Ta'ala batin na milu raja kina sebab dicik bato milu na pati tinggi ki. Ia naritu takwa. Pertama-tama na tengi mandre na tetuki minum na tetuki sidape mo bay nila kita kosoy. Na yemen ang kapakula ko tumaso. Ya. Na yemen pa ito makbay ni pato meto sidape di na tengi kosoy. Engkau tahu dia yang kanaring kali ngerana wak dimoje pada pak ustaz kuan ni naku wak di nak akak beng pagatui makoji tumbuk ke dia nang kanto baring kali ya wasengnya naseng suan selama sulang daku iko moh tapi dia nak kau tu perintah nak sama ya sini masa bing kedere ada katana na pak guru ki jolo pong Allah Ta'ala maca yatang ko anuta jolo na pak guru ki apa iya ko anu na tawe pahami mamu anta iya ko maca ni yatak ko anuta letek ni tu pallolongan malak dapaca ta yatak ko tane anuta tapai risep pasidangan madiceng si bawa di na madiceng ya na ko maca ni yatang wah magampalak dan nasuruh kipong alatan Pak maca tu ni isuruh. Nah, jadi itu Pak aku pak puasai Pak berjamaah tu Pak berjamaah Pak nesen kada wah sadangka gaman rewe minunge kosui de upogo Pak pengalata alam mateng
Apalagi iro jamaingi pasuronna tumas somona tumas sampajato manu dan lain-lain sebagainya. Ya. Gangkana ia kumaca ni pasilangan ni madeceng makadan mita fasaumu yu'inun ala kasri saswat. Ia tu puasa nanule tagang nanule matero napaswi. Apa digaga makasolang sangadina napasu. Ara'aita man ittahaza ilahahu hawahu. Apa anta takunu ilaihi wakila. Bisa nagumita tahu irindringok ko napasuna. Atau tanyatuga pada ikut tangai ia napasu. Ya. Kaya ganito yasang yatoro ko napasuna. Weh, kemana nih teh? Si tindro-tindro lo matarawe. Di si seneng kana ma Cina, gina kana ma Cina. Tulina turusi Cina na. Ya. Nita-nita we lo masam pajasubu. Diri tanang kana ma Cina-Cina. Tudah-tudah wala na pengalat talaga. Padahal batinnya Nabi inna mangka ada fil masjid pakada zarallahu haqqal mazuri ayah karimas sayr. Situngat-tungan na tu masigi onrom makasiwen. Tapi hakikinna masigi onronna pengala ta'ala tarimi tamu atanna ia angkai tudah-tudah di masigi. Jadi itu patut yang kayak ke masigi tamunna ki pengala ta'ala. Nah hakang pengala ta'ala untuk pakalak bi tamunna naku puang Allah subhanahu wa ta'ala pakalak bi digagas siwa-siwa wat dipakatunaki termasuk malaikat. Ya. Agam itu harus tahu turan kok kimasigi nomor sidi kok kimasigi na sabak tamunna ki puang Allah ta'ala di itu na wat itu maparisujo ipangolowatang aja be. Denodi. Ya komiki mapalisojo ipangoloban ring eji. Bisa to iya runtu to mapalisojo lawatang aja na sampai sujarang tania pitana ya teng. Kedona. Ya. Magai sari kwa mangi napakalap biki pongala taala ipakalap bitui. Inur yasa ifallah yatfatka tuli pala yolongan ipongala taala gau na puriowe na pujie tina tambah yako tu hidayah tameres ko hidayah ya. Yang kedua ia makokwebe detona gaga bita detto tu gaga de cenne itu ipalappa sujadange ko de gasu jadan na tesa de tadi gaga de cintu itu mutu aja itu masujaran maka coba demo sujadan gudu mu ya aja tona. Tapi manakah mana alam munyawa masuk jadaku namu ya sujud to. Yang pertama kali maperingarangi alena Andri Guruta almarhum Haji Patahudi sekarang. Tuyun mula peringarangi maka dah aja entah pada apa sujud. Ya. Makai iya tu engkau sujaran dari mana bawa saya dia memang mau dia nak sujaran tapi maku kau agan apa je sujaran nama tamat je utu ya diratu kau dia. Ukwa karpi ini ya siapa? Yalla bolabong sumbangan na tawe untuk tandangan na pak bir jamaah. Tandangan. Apa iya koto mato na sambil pak nundri makalut tu ai dada utu na tu. Sara cek de dan ya de jolo olosi wae. Dia na para kota manglol moy pasilap itu tele de tu mariga tapi iya koto mato ya na je rasakan. Wae tiliwa diudu aja na malah ada talandra. Ya, tapi kau maku ni demo pasti tumpu. Ia neriasan akalangi minuto tau. Ia kalangi papedalena siji salat tanah sumbangan kumisigi ne pakai guna nama sanah pinadina. Ya. Sini nama suami kere justru ya roh hawai makato kanjak weh. Ya menari olo deji ga kato makan ciwa jojo asi pak kota mani mesigi. Sambil repak yundri kue repak itu wujud titik ya makmo lampu gas naik pakai
Ya ko kurangi kumpanan din jampangi te matangangi mak baca bamupu pa iman dilata sela siki. Wah, iya mak kowe. Alhamdulillah. Ya, makanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Agagi mundri kuki agama itu lima kanja itu mundri-mundri na iya mundri. Masuk ke jalan. Ya. Jadi liwa itu kanja nak akhirat. Na iya kulino iya mempai malah dai puji lino pak di kapan kadipitangi akhirat tu dicurita mo pa tapi ya koratu itapat tetat ni so ayam itu malah dia kita orang dia na marigage puji lino pak iya pa na marigaga ko talupai wi akhirat iya pa tu na marigaga dia na marigaga ko takkelo lori atu utungan lino ta ya tapi iya pa tu bahaya ko talupai pong Allah Ta'ala. Ya. Dia nama rigagat makan jatuh kemege warang parata. Yang penting aja talupai asiri kingang asuri mondrina pakutanana pong Allah Subhanahu wa taala. Nah, sini nama sobing kadere. Jadi kutiba alaikumus syam. Na perluangi pong Allah Ta'ala puasa. Ke kami tahu dia na perluangi pong Allah Ta'ala puasana. Tau tamai ular ramalan nadina tuba makari pun Allah Ta'ala angka mau tu di sini puasamu tapi tania puasa makitu perlu pak wilor muji jolo tuba gangkana makan jai bate mutikan ya katana puasa ya apa ya kodemu tuba ma puasa pajai ma tu ular ramalan ya mau pimang apa de memang na tuba nu tamai wi perintah malada ina perlu pun Allah Ta'ala. Yang kedua, makanya pun Allah Ta'ala dewa perluang ni puasana. Tahu si salai masih surah mak bali bola na silur remaja. Ya kode munlek betui aja na jolok musilur remaja. Makanya tu pa napalab batu tau pandritata makanya lada mah koko tu siak dampang. Nomor na bawa tawi lau ko kecili-cili kilan sumilok dampan nap sebese maafkan kita saling memaafkan tu masuk bulan Ramadan. Selesai ni. Ya pelik kore nak dampang ngi demi nak dipagaji, pang katoi tak tahu nak ya dampang ngi lemu. Oi tahu pacu kerin. Ya. Ya nak sini nomor 3 dena perluangi pun Allah Ta'ala puasana tahu maduro ke kudu itu pajajian na tumo pi na dina pedicing mati ni na dina pedicing. Prima kokoi ta pan so maka diga almarhu 50 sabu almarhu 10 sabu almarhuma dan lain sebagainya berarti macani mapedicing kuarelata. Wi paje itanayano makare angka sikiringan nana. Ya. So inna ma amwalukum mauladukum situngan-tungan na tu wija-wija pak siwa parang uje manam mi pacoba manam itu. Ya. Makanya aku macaki pakai gunai insyaallah bi anna lahumul jannah nawala ipong Allah Ta'ala sabat suruh apa masina. Ya. Nah, sini nama sabing itulah mumpun na pinraga mo ipong Allah Ta'ala sunga serikemangi pada ipasangka-sangka ipakuleng. Terakhir ngkasih di si salat tariolo wah maki gawaran parana. Ya rupege waramparana anak jadi di mati ninduk nama titu nyambukna malok galunna malok tu darat nama yang kesepinna. Ya. Agami bah kekurangan na. Ia panagis sama sigi tak cicat-cicat tomi kecili-cili tomi gare nalo pesigi mah kejuma kama topi tena tama pusat dia na babangke ya nak bersalah pu imang masu ni jadi gato mitai. Ya bah kekurangan na. Ia mundrin na yaro ia panitay babana masigi ko lalo ko takut gining pale ya sini nama sabing gangkana yaro bainena cawi na yaro bainena meripat to malapah ning kalingi mapedato tema kada innamal musyrikuna najasun situngat-tungan na tu tau musri najisi ia masih depe ya. Kau dia nak sampaikan tu menurut tafsirnya ya naji tu ye mesti dapat masalah paha bainena ya kadai dia jauh na dia ada terima sampaikan ko naji tu ye mesti dapat
Diga ka baraka gangkana silada calo aga pije musapa melo ko malya ko alo ka bulu masur balu ka ko sapi si di be ko malya makolo sika masur bali de pana capu mendri sisa nagalunge de pana capu mendri aga pi musapa nakada iya usapa iya de pabun prima ko kowe gangkana de na melo si coco makundai de ke gama aroni te mingkalinga baca ya padahal itu sifatnya Pak Aronewe itu ibaratkan ya koto mapat di aja nato memperilada ya koto sogi aja nato maboro itu dua itu di Aroni kanja itu sifat muji makundre makan jatuh ya koto maperi aja mu paratu ipat dimu keteni masa kupon nah kan kolasa aja naliwa saran nekia ya kumadisi kumusogi aja mau boro-boro sini masa bingkang karena masarang mitai duda ipurangi kupu imang kada miskinur rajuli bil amramati tu dimacipi pinat dinna tau pureang kabainina nadur digaga narasakan ni nak kada wae mah kotongan sang pu imang ni angkang kana aga mi kalebihan to ia naruk asalan nesang te angka mapedato kuma sige musting ka kututuda siwali barangkali na pujila da mangkali bicara kamay tapi di pigah hidayah yo kong katau mate pak de nak de kumata sie tadi yang nang semi te makarami mata sie tuling kata tuda de nak de ya putu te si sapa masigi tapi ina mi mata sie te sikap biseri bakudi di je maca to sapa kedo tapat juga bapara je tau parula dai mari makurah hidayah tu tahu mas pakai ya sini masa bingkai dere gangkana si diwatu lawi pasai tojo minta mana yang makun rengkai lalu lo balanca dua pasai milau tujuh itu tertukur pasai naruntun si di makun reng makadawa ya ku ya ule pubai ini mak gandong aku subue letu iseh betul nasib pakai mereka sikini nawa tina cinroi tama pasai na panapodang makada pak naruntu malilure nakara maka tua tai pengajai bali maki itu nakara deni pengajai bisa ibami kok kowe tina cinroi kemana ta cinroi nakada de dena naruntu malilar nakada mega kelinci ku balata karaja ji tak bicara mah koro bahkan rekan ja iya pas apa malah si tajang naruntu si mali pana cinro naruntu mali bece dan wah malupu-lupu ne itu kita balik malin kada iya iya mana nama jaban iya man nyawana makundre naruntu mani mali parapa dan ai aja na mali itu kari magato si nakada no komentar da cemma inala tena bali itu maka tu sangina na ibisai mo nakada iya no puji makundre sa barat na ye bati kumilurang macay di pa na macay manjamu nyawana din macay nakutanang makada kenre mon rubulani rumah kunre nakada baini mundin na po imang itu kaya po imang mati ni baini na jadi pura mak baini na nakada dia matapa na makarloloy makada kan makan jami lawan tabayangkan ni Pak, pudi ni Pak biasa lima deci. Letuk bulan apa imam agatok agatin na pau. Ang kamoki demin na nak berisalang. Na itu berisalang gaya biasa tu paya tu. Dimakan ni ang kamoki. Ni Pak ni gatu jangan aja. Oi. Kakak apa perlu nak kadai kada tama ki medan ya tu tama tu. Tama nak kada. Ang kaje perlu ku Pak Imam. Kada kada itana na suruh ka tema baini na panna ang kamakunray nalalada akalaku nalalada andre na mataku anak tamana kada keji anakku kada itu makunray na sang kupasay runto na kada ta anak na pu imang ite jer mak balisi ana nai baini ku ji iya tu ada nawai sajanran nunatu meta situ nak pakaru tu mah agala la meta polanga pu imang
nawadding upu bene bene tasarang teko sarana agalala ya waling sapeda kanja tapake lama sigi nakadapu ima ayi dito nakwat ya kupajanang si pototo ko beneku maladda imu puji dena mawata sarana kadaga nakada ya ku mulai masam pajak biri jama'i patah pulos sona si todong tuding ka ko kumasigi en takak beri pu imang aga nai gaurang tanggung jawab ko suriman di upurai wi baineku tataja manibata tapana talakna inap patapu baine nakai da makawatang itu sedangkan gamak jumai sat di pura jing jam pako itu den jaji pu imang minta situ na pakamal den jaji tapi hidayah po dari Allah Ta'ala pasabaran na pujin na mingkadinga pidato agama yero bah hidayana latu bolana di na mimatin rawatan na di na milo dan na di mika mulai magagato tayo magagato iya sini naman mingkadinga makadam na labirangin nabitat tujumatay atan na tudan maringkalinga gangkan na aga din na makanja ni aga makanja pede makanja ni naiya tu ni masam paja sunna eti apa aja ia mau baja ia mau sangadi tu nabi tu sinna masabi kadare gangkana lawi ko pu imana kada ulle pu imang nak kada ngerangi siesomi de mulau masam paja sidi mi batu de mulau batali kada wae pikun ko to malasa nak kada de wisang yang penting sidi asore mulau len dinen tadi ipamula pe mesi gangkan kada bisa tu ni kadinga pedato kang Allahumma la salla illa ma jata salla wa anta tajawzus nasyasita di gaga mawatang ku hidayana na pong Allah Ta'ala dito gaga magampang ku pong Allah Ta'ala milureng mawatang iyer bawa dua nak kadani nak kada boleh upana pamulai nak kada matu ku subuh tangga bandi mo ping kanilo matindro kuyaban kan rang engkai pukate melo lo magasan na masam pajasubu tasilang ni kaji enak kada ya tumi je lo mak berjaba subuh nan ada bajang sini nama sabi kade lo asela wani napa si minggu mak berjama lenyak kalanna adanna aku jangan pagai aku gara-gara lau kak makku melu mak pubaini si di makure si mata karena pengalah Ta'ala walupai ni baini na puima turpa iseng hidayah sini na iya pu ima iya na kalau mak berjama pak bisa to lete mesigis pak mega mesigin tandra na kada tulian kagay rumah berjama nak kada idi nang kaji na digaga iya kong ke masam pajang loro asara pur masam pajang asara tenade ya ko kay masa pajangisa anu magharibi pura bisa nade nak kadai laba imakun rai sini na maso talupula sera sona si toro lo ni pu imam masgi ni danai di gage padahal angke macalindru anai di na batal ni gage sini na maso bingkere onro kanjan na tahu puranya agak nilok bangi makara dengan awak di toleto lagi batu taceci sana karba makan jame tu ko kana sisa nak basi gilingan mana bati nak bang layolo hayal alfala nak payala sawa makai teh sigilingan ni dan makan jak mau tu matu mundi namo je buka teh rato aiman kajdan to nak pan tama mesigi en ratu mesigi malah ni Quran ngaji lawi pukate cele-celeng na kana macatonga te mengaji apa sigilingan ngina baca tu sini nama sabi kadere gernai patapula sona angka di bawa di lo Pak Imam kanilo balana Pak Imam maka dai Pak Imam ada yang itu na tu tambo de oleh siri bicara kuna saya oleh siri pikun akara wita lagi baineta kutu dita makhluk kuring madosa ki apalagi ne ku puber angka dita la pa imange taliang ng sapeda tapaki lo masigi tasaparang nga baineng kung kataw sidi si polo aju si polo tahu iya na di nak jalokan iya na tu tarima de ulim pala ipas sabarang
Na mau mani apa tiropole ri pong Allah Ta'ala tapi idi pas sabarna. Maka dia imang alhamdulillah itani mite denang kana turi pong Allah Ta'ala yang penting berjenjang makanja ia kata insyaallah. Aga kejadian. Aga na lorang pu imang. Li ayyadallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Ya kong kata mulip polo tuji si di tau puseh iya nasabari. Nama kanja pahan dari sisi nagame masarolak di iya tu na yelino lolonisa. Akan lolongan nang iya tau meloy mak baini man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatuhu takbiratul ihram fatakabbarallahu bara'ataini bara'atun minan nifaqi wa bara'atun minan nar. Ya kong kata mul di mas sampajang beri jama'i patah pulo sona si toro-toro tuling ke dalam sigin takabir puimang iya na lolongan surga pamasina pong Allah subhanahu wa ta'ala. Aga minak kata ni di gaga mawatak ku pong Allah ta'ala milurang mi gampang dito gaga magampang ku pong Allah ta'ala milurang mawatak. Ya. Sini na masabi ka dire na sabak masini mungkin ada sepiringan maka paru-paru kita na puro na barakai pong Allah subhanahu wa ta'ala na barakai papedali na daripada di mana na barakai atutungata na barakai sininna angkai penai ding ilalana tutung dinuti. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.